Earth has not anything to show more air. Dull would he be of soul who could pass by. A sight so touching in its majesty, this city now doth like a garment wear. The beauty of the morning, silent, bare, ships, towers, domes, theatres, and temples lie, open unto the fields and to the sky, all bright and glittering in the smokeless air. Never did sun more beautifully steep in his first splendor valley, rock, or hill. Never saw I, never felt a calm so deep. The river glideth at his own sweet will. Dear God, the very houses seem asleep, and all that mighty heart is lying still. Now it's your turn to recite. वेस्टमिनिस्टर ब्रिजमा रचना सेप्टेम्बर 3, 1802। पृथ्वीसँग अधिक हावा देखाउनका लागि केही छैन। आफ्नो महिमामा यति मर्मस्पर्शी दृश्यबाट गुज्रन सक्ने ऊ आत्माको हुँदा छ। यस सहरले अब कपडा जस्तै बिहानको सौन्दर्य धारण गर्दछ। मौन खाली जहाजहरू, टावरहरू, गुम्बजहरू, थिएटरहरू र मन्दिरहरू, खेतहरू र आकाशमा खुला छन्। धुवाँरहित हावामा सबै उज्यालो र चम्किरहेका छन्। सूर्य अझै सुन्दर रूपमा कहिले ठाडो भएन। उनको पहिलो भव्यता उपत्यका, चट्टान वा पहाडमा मैले कहिले यति गहिरो शान्ति देखेको छैन, कहिल्यै महसुस गरेको छैन। नदी आफ्नै मिठो इच्छामा चम्कन्छन्। प्रिय भगवान, घरहरू नै सुतिरहेको देखिन्छन् र त्यो सबै शक्तिशाली हृदय स्थिर छ। Wordsworth's poem describes the beautiful quiet of London very early in the morning, seen from Westminster's Bridge. The person speaking is amazed because the busy city is totally still and quiet. They see famous buildings like St. Paul's Cathedral and the river growing in the sunlight before people wake up. The short time makes the huge sleeping city seem very calm and important. The speaker even says it's the most beautiful thing they have ever seen. The poem's main idea is that the city and nature can exist together beautifully. The poem says the city puts on the morning like a piece of clothing, making the building and streets feel like a natural part of the world. The bridge itself stands for the connections, giving the speaker the perfect spot to feel this deep calm. In the end, the poem celebrates a more moment of deep quiet where the city looks as pure and peaceful as any natural landscape. वर्ड्सवर्थको कविताले वेस्टमिनिस्टर ब्रिजबाट हेर्दा बिहान सबेरै लन्डनको सुन्दर शान्तिको वर्णन गर्छ। बोल्ने व्यक्ति अचम्मित छन् किनभने व्यस्त सहर पूर्ण रूपमा स्थिर र शान्त छ। उनीहरूले सेन्ट पलको क्याथेड्रल र नदी जस्ता प्रसिद्ध भवनहरू देख्छन् जुन मानिसहरू उठ्न अघि घामको किरणमा चम्किरहेका छन्। यो छोटो समयले विशाल सुतेको सहरलाई धेरै शान्त र महत्त्वपूर्ण देखाउँछ। वक्ताले त यसलाई आफूले देखेको सबैभन्दा सुन्दर चिज पनि भन्छन्। कविताको मुख्य विचार यो हो कि सहर र प्रकृति शान्तपूर्णसँगै रहन सक्छन्। कविताले भन्छ कि सहरले बिहानलाई कपडाको टुक्रा जस्तै लगाउँछ जसले भवनहरू र सडकहरूलाई संसारको प्राकृतिक भाग जस्ता महसुस गराउँछ। पुल आफै यो सम्बन्धको प्रतीक हो।
को रूपमा खडा छ, जसले वक्तालाई यो गहिरो शान्ति महसुस गर्नका लागि उत्तम ठाउँ दिन्छ। अन्तमा कविताले गहिरो शान्तिको क्षणको उत्सव मनाउँछ, जहाँ सहर कुनै पनि प्राकृतिक परिदृश्य जस्तै शुद्ध र शान्त देखिन्छ। Doth majesty dome glittering splendor. Glide mighty